Hello. Good morning, everybody. Lung dam hangai guai. Tu ni zing sangina. Hi, zo son ni zo chup channel panina. Bek pinang mo kikinge. Ni simina ni khara video. Bau ni itang bol ham tang ve chang comment phong song mina. Ni khat video ni bol ring pen ong ol pak lo chi ni. In han cham simai bol ke le. Ki bol zo lo. To chang ni khara khat bek bol le hang zong la. Leitunga thup yang pom pen. Ki lap lo. Nai langsung hin. Nai langsung thu gen pen angai te lampan bang chiang ai ding yam thei lo. Again te lampan ki ching zo ma lo. Chi dan khang song amena. In to ni jing sang in zong US te le Iran te yi thu kim na bol na to ki sai. Ko chang tung yam che update is ai zong ina thu bol khat gen ding ina ong ngai soning. Ni hi channel la ong joy camp tu tung alung dam. Super thanks ong khak zel te ai zong ina. Membang lu sak te tung asong lung dam ing. Membang lut nai lo te zong membang lut sak chat wo gwai lung da me to ni jing sangin ama sai na US te le Iran te yi kam ki ho na to ki sai Donald Trump in zan ni na lai khat ong so akhai na Trump lai ngal na sim masani mo Iran must agree that they will never have a nuclear weapons or bomb. The Hormuz Strait must be immediately opened. No tool for unrestricted shipping traffics in both directions. China, Iran then ban nuclear nei lo ding. Ong thu kim ding ki sam hi, to chang Hormuz tui lampi pen. Tu let tua aki hon lian ding ki sama, no tools. To rana, tembo te apai man sum ki la chi bang aom ding ki sam lo hi. Tembo zong na kem pe, swak ta taka apai ding ki sam hi che. All water mines, bombs, if any, will be terminated. China, tua tui lampi tunga bom ahi zongin mai ahi zongin aom zen le tua kempe ala khyat ki dingu ki samhi we have removed through detonations numerous such minefields our great underwater mine shippers. Iran will complete the immediate removals and detonations of any mines that are left. We will not be many. US ten to rana Iran te mai te zong bom te zong aki siang tho sak khin hi na a zen in achan lai om khak le Iran ten man lang takina na hem ke ding hi ai zong tampi bel chan non ke in te chin tramin ge ni ship caught in the strike due to our amazing and unprecedented naval blockade which will now be lifted. China to Iran te ports tembo khong na US ten akhak sak kem peu who will now be lifted to na ki hong ta ding hi chin tramin gen hi may start the process of heading homes mate to akhak tan kem peu cha thei ding say hello to your wife husbands parents and families from me your favorite presidents. China na ji teu na pasal teu na in kwan teu tunga song mate hello China ong gen saking chi. The enriched material, sometimes referred to as nuclear dust, which is buried deep underground, would virtually collapse mountains, caused by our powerful B-2 bomber attacks 11 months ago. Sitting on top of it will be unearthed by the United States. Toa nawi zorium nabolu toa pen nuclear dust zong akichi pen che. Toa mol nuai thuk pek-peka leisung at tong pek-peka na pumo tuma khasom le khat laya US te atha khau ma B-2 bom ma to kong kap zanu to achian lai zo pen US te ong lak hesak un la which it is agree is the only country along with China with the mechanical capability of doing so in close coordinations and conjunction with the Islamic Republic of Iran plus the International Atomic Energy Agency and destroy China. Toa Iran lam te pan hi zong in leitung bu pa toa nuclear to ki sai ki pol na te to hi zong ina sen te to hi zong in to tengina sok siat ding ki sam hi China Donald Trump in geni. No marine will be exchanged until further notice. Sum to ki sai pen ko ma ki piak ding om lo thu zak sak ki na om masya Chingeni other items of far less importance have been agreed to. Tolo adang to neo te campbell have been agreed to chi changina
ki thu kim khin ta hi chin tramin ge ni I will be meeting now in the situation room to make a final decisions situation room sunga meeting tuna bol ring hing thank you for your attention to this matter President Donald J Trump china hi kong la gel na thu ping hai sun manina lungdam eng china tramin ge ni in hi amai la gel pen zan ni ni tak kol gam honin nai som le nai khat kim po la angel hi na hi sunga gen diak pen Iran ten nuclear nei non loading chi za jang thu kim ding to chang hamus tu lampi pen za hong ding mai ai jong bo mai jong aki khak lai om kha om zen zen le to teng kem peu tu le tua no na na siang sak ding to chang US ten Iran te yi tem bo kho na kong khak tan kem peu on sak ding to thu bi pen hi to chang sum le pai vai pen aki pe ring kwa mom lo chi nom na Iran ten US te nong khak tan saku dollar billion som le ni pen tu le tu ong kha khyawon chang nge thi na to pen tramin ong ki pelo ring hi cha gen hi to chang to ada situation room sunga meeting bol nong achi hin situation room achi te US te White House was wing china ni tum na lama omma te khan khat omin to pen athu pi pen thu te ki kup namon President Trump hi jong ena mai Vice President te jong in a review ai jong in gal kap lama thu vai hom te CIA te jong National Security Advisor te jong Cabinet sung nangon pana thu pi pen teng lian meeting apai na hin Tramin jong ma cell phone po thei lo kwa main phong ai jong ina na chat chi te jong toran electronic van zat khat jong po thei lo za security om ding a bol naw hi naตัวนี่และซ่อมและกว่ากุมของISIS มาไกลปีแต่ของบ่ชามีไว้หอมนะตัวกีหน่วยลุกผลหลายของอินซองตัว situation room มาจังกินะทุกกุบนาในฮีจินกิแกนี่ in Oval Office อาจิซองตัวจังกุมปีแต่ขวาละจินจังอมุปีนาซองปอลขนม in ตัว situation room เป็นจังแมงโลโอบามาอินซองอามาหุนซุงอินตัวBangladesh to ki sa vai homeline long situation room jang hi chin ge no hi in to situation room ka ki kum ding o hi chin tramin ge ni na to again khit phet lian te Iran ten bang na gen hiam chi le to MOU chi na to hi deng to kim nei cha la ya so open MOU ki chai ve to MOU sunga Iran te nuclear ban US te le sen te suk shat ding pa lo hi chi Iran lam te media ten na kha kyaตัวเป็นอิหร่านเตริงา total surrender za US เตมายะกิอาบจิบนาสวกหิมานินะตัวเป็นกวีMOUสุงปาโลฮีจินะอิหร่านเตนลายสวกยาย I'm playing it out and we're going to see and that's what I do I negotiate they negotiate they're very good negotiators they're crafty The spokesperson also said that management of the Strait of Hormuz must be decided by Iran and Oman. Supply chain experts say the impacts from the waterway's closure are now impacting more than oil. Tachang US ten Iran te ong khak chip sak US dollar billion som le ni to ong kha khiat kei le let mat ki thu lo ding hi china Iran lam ten na so khiao hi zan tak nai som le nai khat kim po la situation room US to million teng nai ni sunga ki ho hi na to ni jing sang tu hun chang dong US te le Iran te na kilem na let mat thu na nga lo hi ami ting jong man khin ta Trump te jong pu swak khin ta ai jong ina thu jak sak ki na bang ma om lo hi in Iran te nuclear to ki sai pen to Donald Trump again dan liana suk shat thai na nei hi level Donald Trump pen leitunga anasema ma kumbi pa swak ding ama set bang alo ching pa ama chi bang min amang hi chi ki mori ni na Trump min phat na pen lian ma de ngai we toi cha man jong Iran te nuclear pen kap zan gop dinga la zo phanon lo ama gen dan lian mo Trump gen dan lian leisung a thok pek ka pho mi na tuma khasom le khat line bel tom che khat ki so se ki nong kai sak khom hi chai we ai jong tua pen tu rong a chan lai tua pen hong ap ding hi cha ge na cha nga tua fi fori kha som ni leng yat pana de ta ga Israel te to ki pola ka pha nga ki salo chi pen za
aki kon pham thayong so om lai hi mo gai changa wa hin tua za suk siat zo le Trump i sep na pe rong min thang ding in torana za social yan zo lo before kha som ni lengyat pan Apple khan ni sangi ni rong dei taga mun tur som pana tung sia kap zani na kiselo tun kap lai le jong kiseding mo kiselo ring ki gen thai lo azen zen a kiselo ding bang hi le torana thudama Iran ten jong ko jong so se zo lo ko de nuclear na nei phya lo jong phamo ke chi dan pian khonga thu kim na ong bol khial khwal le la mi tampin Donald Trump pen na tang tun lo pa hi chi ya ki gen se ri ngai changa aman song tua nuclear vai pen nambat khara koi den Iran te jong in nuclear vai pen nambat khara koi den wa hin bang chang ong tun ding hyam ki gen thai ke ami tingu man khini na to ni sung teng a hi ke le jing chang ki min pel lo ki thai ding hi in amawi gal kilem na bolu pen Apple khan ni gyan ni panina Iran te to kilem nang bol hi na ni som guk ai ding a bolu hi Apple khan ni gyan ni pan tun ni som guk achin ding pen nai ma ta to chang Monday ni ai jong ina Wednesday ni ai jong in alang to ka ki kap ki khin ta US te jong in Iran lam kap Iran te jong in hoi khong na ka bin ni som guk thao kilon non lo ding chi tu kim na bol nau pen akitat dek takam to kitat lian la ki kap ki ding to kita aki ma a to kilem na ani na zo bol ring a han cha mo hi na Iran ten again na bel US ten ko wi tuilam pi tem bo khong na khak tan khem bo hong ding to le to hong phot ding to chang ni som guk sung kilem na bol ring na to sunga nuclear vai ki kum ding to rana ma wi pai sia US ten to le to nuclear so setting US te le China te ki pol ring to rana again in a China in zong bang za chang Iran te nuclear suk siat ding lama Donald Trump pan pi ding hyam chi ki gen thai lo hi in tua palai lim ta sem pen Pakistan te le Oman te hi na tua MOU lai angyal khyat namun lianu pen Tehran Iran te khopi Tehran le kata hi chin ki ge ni tua rana MOU khat chu kim na khat Donald Trump i sai thu thei na ding donga Donald Trump i sai thei na ding dong ong tun ki ding pen all lo ding MOU khat yal nang bo bai vet loin tua zo kilem na nga theu le leitunga sumbol na jong ong hoi ki thei ding mei tui man jong kyam ki thei ding a ki ge ni in US day Vice President JD Vance in belai le khan to na tampiom I think it's hard to say exactly when or if the president's going to sign the MOU. We're going back and forth on a couple of language points. I do think that we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal, and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of Hormuz. There are a couple of issues on the nuclear stuff, the highly enriched stockpile, and also the question of enrichment. So, we're going back and forth with them. Thu kim na nga pet ma ding hi chin jong JD Vance in jong la meni to chang US State Secretary Mark Rubin jong chi tak taka pala yong sem Pakistan te to kilung dam ma hi chi khong jong na genin ki do swak ten tan ding balai la US te jong ot lo Iran te jong ot lowin aman lang amao gelin kilem na ong bol ringo to leitung bobin lungol ring hi ai jong den ai gen da ni na amawi ki phasak na mo pride khat to kle len lian wai mani na hak sa hi bang le to chang to kilem ne chile akilem thai ding hinapin Iran te jong in ami pi te jak na uranium camp US te ki pia hi chi pen mai zum piu to peding chi pen kum tam pi US te khak tan na bol sia na thuak chi mai ni sumbol na lama to thua ga sep sau pen atu changa US te tong ap ding chi pen amawi price mo ki phasak na kharong sokha ma na kharong sokha amai zum wai pen din mona tuk tung hita to la kat ape ding a hi phial zonga penung chi pen leitung bup jang na gen zai nuam lo gen zai ngam lo chamin zong la to lo wa kilem na bol ring pen ama zong anasep atang tun lo pa kichi khak ting lung hi mo ve vai changa nuclear vai ma ama sa koi ta chang igen sama bang Trump i lang khara
เบนจามินเนตันซอยทุกแกนซองพนิงะเลดามินแกนโตกินี่นะตัวยูเรเนียมลักเฮโลเปมันกิเลมนาบอลเกอินชีเป็นอิสราเอลเป็นทรัมยังคาราลิมตะกานั่นน่ะปังจินแต่ทรัมยังมันลังตะกินกิเลมนาบอลิน US ก็มาเมตุยมันขังฮีวันมันฮักษาฮีเลยตุงบุบบ่อยนะเปียงฮีเจียเพรเชียเปียละ EU เต็งDemocratic Party เต็งตัวท่านน่ะอากิตัวง่ายง่ายเห็นอสอลเลยนะคิดเห็นฮีจีนะ US เตเลอิรันเตไว้ตัวจางนะก็อีปักพอดดิ่งเฮียงตัวจางนะฮีอาเซียงำละมาตัวลายตะกาสิงคโปร์ละองกิบอลเชียงลีลาไดล็อกสเปนไม่ข้าสอมนี่เล็กกว่านี่ปานินักกิปันคินีนะ US เตฮีงาละมามากายปีปาปีเฮเซ็กซองจานีนะสิงคโปร์นะตรงขินตาย U.S. Defense Secretary Pete Hegseth arrives in Singapore for the 23rd Shangri-La Dialogue, an annual meeting of top defense officials and security experts. On the agenda for the next 3 days, the U.S. and Israel's war with Iran and security in the Indo-Pacific, including the Taiwan Strait. Political scientists say the U.S.'s role will be key. Shangri-La Dialogue จิจังนะอดียกเดียกที่อาเซียงำละมางาลอับยังเราอุทัยนังกำกิกุบคอมไทยนันนัสเซตากากิบอลฮินะตัวเป็นอสอมนี่เลทุมใบนาฮิตาฮิกุมคาขัดใบตากิบอลอสอมนี่เลทุมนาฮิอสอมนี่เลนี่นาUS เตทุเกนเตยซงเซนเตทุเกนเตยซงเวียดนามเตปอลของฮีทุเกนเตซงอีชแนลมาซาตาเน็ตปานินซงนุงกุมินแกนแค่นี้อินตูกุมซงสิงคโปร์เตนอาเซียงำเต็งเบคิโลเลยตรงงำซอมลีเลงกำลีซามินะกาลตกิสายามากายปีเต็งปอลปาวินแกนแรงกากวยวันจีเต็งจินิมอ Defense Minister เต็งตัวเตเลียนอภัยเทเกยและตัวเตนวายอเลียนเต็งเลียนตัวเต็งอภัยสักุหินะตัวนี้เลซอมนี่เลงกกว่าเต็งองไปดิ่งยามจีและกำซอมลีเลงกำลีส่งปานินะกำซอมนี่เลงกำขัดตางินไปขินตาฮิอินอากิไทยปักเต็งองแกนนิงนะสิงคโปร์ USA China Japan Malaysia Philippines Vietnam Australia France UK India New Zealand Norway Netherlands Pakistan Poland Indonesia Thailand Canada Qatar Timor ตัวเตซงสิงคโปร์นั่นตรงขินตาวฮิอาเซียงำเบคิโลนะแคนาดาของฮิเฟรนของ UK ของซงปันอานาปายุฮีนะจานินซงพิเทเซ็กสิงคโปร์ตรงขินสิงคโปร์ละซง US เตยกาลพวลแนวขัดเอาไม่เวอินสิงคโปร์ตะจังเกาหลีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์จีของ US เตยกาลพวลเอาหน้าหินสิงคโปร์ละเบลตัวซาพิอาตัมโลเกาหลี US กาลกับตัวซอมทุ่มเด็กตะกมญี่ปุ่นเป็นตัวซอมงาวาลอมสิงคโปร์เป็นซาปานินาตัวขัดกีมอมดิงฮีจากีแกนฮีบังกุมปันสิงคโปร์และ US แต่งกาลพอลอมยามจีและตัวขัดจักว่าซอมกว่ากุมปันสิงคโปร์แต่มักไกปีปาลิกวนยูอิน US แต่ต่อตัวโซเวียตยูเนียนแต่โคลัวองมันคิดตักเตะงำได้เทนางอมนางสิงคโปร์แต่ US กาลกับแต่โลจิสติกจินวันบังจีเดงยาฮิอัตดนางวัวมาเดโกเรียซงญี่ปุ่นของไอซงตัวรัน US เตน่าเสพน่ะอนบเทนางขอลมุนเอาขัดจีนี่กาลพอลตักตะกะฮิโลขอลมุนเอาขัดนับยาฮิตัวขัดจักว่าซ้อมกว่าจีเป็นเซนเตซงตัวซาทหารนายโลตัวหางลิกวนยูอินสิงคโปร์ละนับปีก้อยตัวขัดจักว่าซ้อมกว่าลังยัดจางอินะเชียงยีเนเวลเบสอกิจีตัวสิงคโปร์ละตุยโกหนูขระ US แต่งกาลกับเตปอลขัดก้อยเทดิงทุกิมนานังะตัวนะตัวนี้เลซอมเล็กกว่ากุมินะ US เตต่อกลุ่มซอมและกลุ่มงาทรงกิปอลิงสิงคโปร์แต่เล็ดมานาทุยกิปอลิงจีจังตัวคอลมุนเอาคารา US แต่สิงคโปร์งามาสัตเทนะซอมเล็กกว่ากุมาหิมานี่นะหุ่นเดย์ไหนโลกลุ่มตำซิมอมลาฮิin US เตมากายปีปาเปเทเซกลงจานิสิงคโปร์ละไปนะตัวสิงคโปร์ลำ US กาลกับเตต่อ training ของนันหิของ workout ตำปีนให้ข้อมี Go!
in tua ki kup na sunga amawi agenda nei dano pen Singapore lam ten in tek ahi na to thugen na pol khat nei masa tua khichang US te thugen sak tua khichang sen te thugen sak tua chang tua lo atam zo pen kum pi te amaw le maw ki kup khom na tua ran anei saku hina nung kumin US te pen Taiwan wa khau paw ma mai na communist China te pe man Taiwan a khoi le kinwai lian ding hi to za ma gen hi to kum pen bang chiang ong khau gen ding ham mi khem pe in thai wa mi to pen Trump pen nung de ma sen ka ma pai Taiwan te tunga US dollar billion som le liman galwan zok dinga atu kim sa pen ong cancel ki ku chini to hin to pi hes saki thugen pen mi tampi nong thainwam ding US China tension china US te le sen te kilem lo na mo kidem na to akimu anang swak ting to chang Taiwan security Taiwan te bit na to ki sai lim tak to mun ban ong to ni le som ni lengo ga aki khelom mo ki khelom lo to chang South China Sea tong de open le vai to vai lim tak ong den ding o hi AI warfare and cyber security AI to ki sai na sep na le cyber security ma te AI to gal ro na sem chi te pol amawi gal to ki sai data te ki hack sak ki ngok sak chi te pol lim takin gen ding o hi to chang Indo Pacific China hi Asia ngam lam lim chi mai ni Pacific tui kim na ya khwal sin na te so tak na mom lo bit na ngom thai nang to gen o hi sen te panin dal gal kap thu nei pen pa pai lo ding hi chin ge ni na ama noya ni te pol khat pai sak ding in ge ni sen ten pen to ran amawi zat zia pen mi pi maya mi ya khong bana dei ta ga thu gen ke to ran amawa omlo US te pen ai le media maya siang tak kitel ta ga thu gen sen to ran pen US te zat danin sen ten pen sok ta ga kam pau zia chi jang khol lo to ha nga ong pai ngam lo jong hi mai ding to chang US te le sen te ki mu khop na to muna om lo ding hi chin jong ki gen khini ni tak chang ina huninga le chini mo huninga le to Singapore te thu gen nai jong ina US pires ki thu gen nai jong ina to Shangri-La dialogue panina athu pi pol khat khen khiai na gen ding ina ngai sun ding hiang to chang zan ni gen zala hi sen te gam dang to ki sai to vai hom pi pa wang ji kanirang gam azin na to ki sai bal kanira te jong in lim tak mai na nana wal khamina amawi to kum ki pada kani sen ga mong jin na song abolu thukim na te atak taga ong sem to ta ding hi cha jong aki gen hin jong ong sem to mai ding o he Our leaders set out a clear and ambitious vision for our recalibrated relationship. It includes elevated engagement and cooperation on trade. ตัวฮิกนีดาลัมปนาทุเกนนูนอเกนนาเทรดมอสุมบอนาลามะตัวจัง investment สุมบอพูมานาเซปนาลามะเซนคัมพานีเตกนีดาอมไทนังกนีดาคัมพานีเตเซนกะมอมไทนังตัวเป็น investment กิจินะตัวร้านอะฮิซองอิน energy เมยตุยไอซอง gas ไอซองตัวเตจวกนาตัวจัง finance สุมเลไปลามะ security บิดนาอมนาลามะฮิซองอิน people to people ควาสินสุกสินโตนากองคักเป็นนักปีตะกะคนโตดิงกิจบคอมกิจบดิงและเซมคอมดิงนั่นแกนฮี And investment, energy, finance, public security and safety, and people-to-people ties. Total bilateral trade between our countries reached $125.1 billion in 2025. ตัวนี้และซ้อมนี้และงากุมินะกนิดาเตเลเซนเตยวันกิจวักฟันกิเลนาซุมเป็นดอลลาร์บิลเลียนซาและซ้อมนี้และงาดงพัตโตฮีจินแกนี่ตัวจังนะตัวนี้และซ้อมทุมจังไปอุไมนะกนิดาเตเซนกำสงอาวันอจวกกนิดังกำปนาเปียงโลปนาเปียงเตสงอตวมเตเซนกำมาจวกเป็น 50% ตัวอจวกจะปานินะจะซ้อมงา
zuak be zo lai ding na ki han jam ding hi chin ge ni We are committed to growing this relationship responsibly with a goal of increasing exports to China by 50% by 2030. in tur ni le som thum songa tua zuak za pana za som nga be la ba zuak ding chi hai manina ki zop na sumbol khom na pen han jam taka ong sem khom ding o he kanira telesen te diplomatic relations palai ko ya ki zop na pen to kum to kum som nga le kum nga ching ta hi chin ge na dia mo to work ahead imaya sep ding tampi omlai hi chinana na ken hi Today, with your visit, we are building on more than 55 years of our diplomatic relationship. Canada, in conclusion, is committed to deepening engagement with China in key areas. Of course, there is more work ahead. We have momentum. Tua hin tua wang zi kanira ong zin na zong amawi dei bang ma inong piang phial la kilom hi china tua zan ya yen sai mania tom khara thu nong again ki khyang makani zong to ki mon chin ni thuma tam ding hin to song a thu pi zo deu gen khan na ong nei le damina again to ki ding hyang in wang zin zong zani na UN security thu gen na pol khat na nei na UN pen tun kum som yat aching hita leitunga gam khaleng gam khat ki ro loading thurama ki holding kwa ma thatang hat na to ki gen loading chia UN tukim na ki bol pen kum som yat aching ta hi na ai zong leitung pen ong ki lam dang ma ta hi law of jungle gam song adam mya te dan chini athat pe wing gol zo hun to to ong ki bang ki ka hi manina leitung gam khem pe win itu kimna te lim taka le na itu khun te lim takini zui ding ki sam hi chi khong in zong zani thu por khat na ge ni Russia te le Japan te zong tom khat na ki sukha wai ve Russia ten hi gal pini ina aveng khit chang ina Japan ten gal van bol thainon loading gal van zuak loading gal to ki sai mau han cham non loading to rana constitution sunga a om to pen Japan ten ong pal sarina galvan ong zuak galvan na setaka bol ring ong sem to pen itu khun to ki to nyal lo hi chia Russia ten Japan ten na ge ni Japan to UN thuwai om ma be palai pan Japan te itu khun to ki to lo bel thei khangin Russia ten Ukraine gam na do pen UN to khun to ki to lo hiam lim taken ngai son no zong mi gam thuman lo do to hin Japan te galvan bol pen thuman lo na chiu pen nu isa khoi la hi Japan ten galvan ka bol lo hangina mi ado hinai lo hiu mi khat pe pen ko ong do le ko ka ki ket bit thai nang wa galvan bola asem hiung china yuena Japan te le Russia te zong tom khat anaki chi kiao hi hin to ni le som ni lenguk som ni lenga khit tramon khit changa bel pisturu streng ang pai hina nangi thuman na to nabit keding le nangama bit keding le thaha na to nangam nabis sakoling nang ko ma do lo ding dai taka om hi thiat ding dik ma ring to lai tang mi kharin nangong do le naki dal zo ding hiam chi don na hin to hanga mi khem pewin amawin gal van bol ai jong leitung to kon chi te sanga ngam khat lengam khadi tu kim na te chi te sanga ke ka bit ding hiam to lama ong pai hwe in Japan te jong to hamus tui lampi wai khong le i US Iran wai khong amaw jong patao ma amawai ve hamus tui lampi to na mei tui apai pen Japan ga mari nga za som sangi lenga bang mei tui apai na hin akigen te to hamus tui lampi man lang taka akihon ki keya to rana ki khak sok le Japan ten khakwa khan lo ring cha ki gen amaw sumbol na to hamus tui lampi aki khak ma lim zong nong kum khong pani gen sa hin Japan te sumbol na pen alim lima to za pia ni rang banga hoi non amaw jong vai buai na tampi tuak sen te to sumbol na lama kilem lo na ki khak tan na chi khong ai jong tampi tuakin hamus tui lampi ong ki khak tan lai te ong ki hon ki pak ke le khak kwa sunga pen Japan jong
ama economics pen sumbona pen buai ma ding khoma ki ge nai in tun Russia te to mei tui ki le ki ding US to mei tui le ding chi khong Japan in han cham chi ta han cham to hin to rana Donald Trump mi ong set kek pen nuclear sanga a khau pai zo din mo no mei tui pen Trump in a control no mi ta US และ Venezuela US และ Japan ตัวตึงฮิเปก็เลยตรงบ่ว่าสมบ่นะแค่บ่ US ขสงออมกิไทดิงฮีจิมาอส่งป่าแว่ๆดิงจินี่มาตัวมาตรงนัวหินเลยตรงกาลเป็นเอาเลยส่งอับยังไทลาวไว้ที่ไหนส่งตัวไว้เบลดามินแกนโตกิในในวิดีโอของสาวให้มานี่นะตัวนี้สิ่งสังไอแกนปักแต่งเบลาอีแล้วชามี situation โรมาในนี่อกิกบคิดจังนี่นะทุกส่วนเขียนเรียนหนาองในจอโลนาและ US และอิหร่านแต่อีอลังตัวกะอากิเงตเตงชามีลานยัดให้ซองตัวจัง US กันนีรังกะมาวังซีองซินนาสมบูรณ์นาละมาขัดตัวมาดิงกันนีราลำเต้นอเกนนาและที่ช่างลีลาไดล็อกไปดิงกำเต็งตัวกิสัยอเกนมาซาอย่างนี้นะคนนี้งานอะไรนี่ตากจังนะกิมุกิดิงยังลงดำเองก้อยไลน์สับครับองน้าแม็กสกุลไลน์สับครับองแม็กสกุลละลงดำเองตัวจังชินเน่แหละ